غزوة خيبر ووادي القرى في المحرم سنة 7 هجري. عندنا جنگ في غزوة خيبر ووادي القرى. هذا لأن لا رهب وإن اليهود من خيبر كويت وادي القرى نكوكا جنبنت هتا نجيت لبر فرقنا لا. كانت خيبر لاتنك خيبر مدينة كسار كبيرة مولد ذات حصون جومر عند تتاج، يعني بعد كور يهود انت فوت بنات بفالي واتاه الدبتون ومزارع كنكور جومر عند كدي جسه جومر عند سردين على بعد هوري كو يتوري هوري وقتين 60 أو 80 ميلا ميلو دي شابان دجيغو ما شابان دجيتت من المدينة من إمي مدينة في جهة الشمال نكو كتلين كنانو مدينة سادارك مدينة فيوتي فنانجه إلا نانو مدينة، وهي ورون الآن جوني قرية كسارة في مناخها بعض الوخامة، في مناخها رأينا كلمة نكوردين بعض الوخامة يا ريوغا هو لكو نيابيلي ما يوغا يوغا يودون كيجن. سبب الغزوة كن وني سبب هرندين. ولما اطمأن نديجون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى إمرد ɓurngol dolnude ajnihati gabitti al ahzabi salasa feddeji tati wonnoɗi moye haɓude ɗi o fowtori e gon sengo ɗon ɗum ko fengo makka en ko ɓen koɓe ahduno rasulullah mbiya wallingol duuɓi 10 hare o andi telen ɗo gon o fowtorike ɗum woni deeƴuno o fowti min aqwa immorde e ɓurngol sattu ɓurngol dolnude min ajnihatil ahzab immorde e gabitanji feddeji ɗin a salasa tati wamina o hooli min e nden fedde ɗon amnan hoolande battan ko ɗum woni taƴude sikke baadal hudna ɓaawo ahdugol ngol wallinde hare arada o faandi ayo haasibanne o hasbata ko ɗum wonde o regilta aljana hayni cenɗe ɗiɗi albaqi hayni heddiɗe ɗen ɗiɗi ɗum ko alyahud wa qabail najid alyahudu ɓen e leƴƴi hoɗu ɗi najidi ɗin hatta yatimma al amnu ha hoolare nden timma wassalamu e kisal ngal wa yasuudu ardo alhuɗu deeƴere fil mintaqati o région ɗon fo wa yasuudu ko ɗum woni arta alhuɗu deeƴere fil mintaqa e nokkure nden ɗon fo wa yafrahu lmuslimun julɓe ɓen wawa fowtade min assira'i dami immorde jippiro hibbaygo ƴiiƴe mana jippiro sattugo almutawasili jokkodirgo ila tablighi ɓe yaha joni e yettingol risalatillahi nelal allah ngal wa da'wati ilay e noddugol faade allah. walamma kanat khaybar nde latno khaybar hiya ɗon wakratu dasti ko suudu yani kompuloji watta amru ko ɗum woni e jamfa wakratu asiri wakru suudu sondu ñakam sondu koko jasini Khaybara ko woni so wi ɗum way ko jasini ko ɗole alyahud ɗin ko woni so wi ko wakra ko ñakka hum yani jamfa watta amru e di yani e fewje bonɗe fewje ndugol wonete waɗgol complot ji wiyete amru wa markazu ko jooɗorde al istifzazati askariya yani dillirɗe hare yankoje tawi ɗum ɓe ari ɓe waɗ ɗon qaida ɓe waɗ ɗon jooɗorde waɗ ɗon markaz kamɓe forma soldat ɓe memmino fi haɓugol julɓe ɗum woni o markaz ɓe waɗ ɗon centre jooɗorde al istifzazat ko ɗum woni memminanɗe al askariya yani soori yankoje ɗe ma hare yankoje ɗe wa madan ɗon woni kadi oogirde yani woni ko mooɓorde a tahrishat baddi wa isarate memmingol alhurubi hareji tawi kala ko waddidirteɓe ko ɗon memminato wa maden woni irorde a tahrishat woni waddidiroji wa isarate memmingol alhurubi hareji
kanat ko ɗum waɗi haybara laati hiyal jadira ko ɗon woni nokkure ɓurde handude biltifatil muslimina e yeƴƴitande julɓe ɓen awalan ko adi fof tawi ko ɗon ɓe ɗowa yeƴƴitorde taw amma kawnu haybara si tawi ko laatade haybara ɓe haadi sifa no woni e o sifa ɗo fala nansa wata en yejjitu noon kadi anna ala haybara yimɓe haybara ɓen humul ladina ko ɓe woni ɓen hazzabul ahzaba moɓilirnoɓe feddeji dirdo almuslimina kontol julɓe ɓen ko kamɓe imminoɗo yehi makka mawɓoye ɓen toon mo yehi gatfan mawɓoye ɓen toon hawtidirɓe ɓe ari ɓe waɗi gaswatul handak o wasaru ɓe yehi kadi ɓe memmini bani quraysata en alal gadiri e jamfagol khiyana e hodugol yoɓe hodu julɓe ɓen ɓe jamfoɓe ɓe firta adi kono hakkude maɓɓe ko ɓe ƴuuni ɓe woni asaru ɓe ƴuuni bani qurayza alal gadiri e hodugol wa khiyana e jamfagol ɗum akhadu hooti ɓe fuɗɗi kadi fil ittisalati e humpodiralji maɓɓe humpodirgol maɓɓe bil munafiqina e naafiyiɓe ɓen at-taburul khamis fil mujtama al islami yani nda ko fandi o tabu yani wonɓe ma wondera ko sabalde o fandi wala ko sabatugol ɓe taburul khamis fil mujtama al islami ka société julɓe ɓe waɓe gatfan emo humpolira kadi e gatfan wa arabul badiya e arabuɓe dowriyankoɓe ɓen aljanahu thalith ko ɓen ɗo woni gabitawol tammol ngol min al ahzabe feddeji wonnoɗe haɓde julɓe ɓen wa kanu ɓe laati hum anfusahum kamɓe hoore maɓɓe kamɓe yahudu haybar yo hayyi unaɗe ɓe préparade lil qitali fi hara nden fa alqawul muslimina on saati ɓe bugi julɓe ɓe mana ɓe liɓi julɓe ɓen ɓe ijra atihim yani e pewjoje maɓɓe haasiɗe ɗo fa alqaw ɓe bugi almuslimina julɓe ɓen bijira atihim saabu doganɗe maɓɓe yana jinduruji maɓɓe haasi ɗiɗo fi mihanim ɓe julɓe liɓi julɓe ɓen e jarrabuyeji mutawasilatin jokkodirɗe hatta wada'u ha ɓe wallini hatta wada'u ha ɓe wallini huttatan eɓɓore lihtiyali nabi fi wargol annabi o sallallahu alaihi wasallam asasinugol yani suuɗo waram ko asasin watta wa iza dhalika e bange ɗum ɗon kadi itturra almuslimuna tay julɓe ɓen ɓe lorrorike ila bu'us faade imminanɗe mana mutawasila jokkodirɗe tawi julɓe ɓen no hattonjini kadi ɗum woni ɓe hattonjini ila bu'us e waɗugol délégation ji ɓe immina imminanɗe mutawasila jokkodirɗe adna o mutawaliya wa kana ɗo mutawaliya kono ko jokkodirɗe fof mutawaliya mutawasila hoore wayal fatki yani ɓe hattonjini kadi e nanngugol e warugol bi ra'si hoore haula il mutaamirina ɓe ɗo diisondirtoɓe no lorira islam misla salam bun abil haqiq wono wiyeteɗo salam bun abil haqiq wa asiru bun zarim e wiyeteɗo asiru bun zarim walakinna alwajiba ko woni tun ko waɗɗi ko ala muslima julɓen isa haula il yahud e bange ɓeɗo alyahudu ɓe kana latnoke akbaru no ɓuri mawde min dalika e ɗum waynoma abtawu andu ko julɓe ɓen neeɓiri ɓe nenniti firgiyam e daranagol zadal wajibi ko waɗiɓe ɗo li anna quwatan akbar sabu doole ɓurɗe mawnude wa quwa ɓurɗe dolnude wa laddu ɓurɗe sattude wa anadu ɓurɗe saldon ɗinde min e maɓɓe no wooda wayya Quraysh ko ɗum woni Quraysh kanat laati mujabahatul muslimina tiindodirgol julɓe ɓen kanat ko ɗum waɗi nden fedde ɓurde tidde ɗon laati ɗum woni Quraysh laati mujabaha taari ko ɗo woni tiindodiral almuslimina julɓe ɓen ko ɗum waɗi sinelaɗo lil muslimina onde julɓe ɓen taari ko ɗo sinelaɗo nennino yahugol Khaybar ko ɓaari ɓe tiinodiri e Quraysh ɓurɓe dolnude falamanta hadde lannuno hadil mujabaha ngal tiinodiral ɗon kamɓe Quraysh safa henti noon aljawu weeyo ngo le muhasabati fi hasbugol haula il mujrimina ɓe ɗo dundarankoɓe kadi
taraba lahum ɓattanike ɓe tawi yawmul hisab ñalande hasbore maɓɓe ɗe